učenik osnovne škole Optoji. Ova škola kukuri sa prostornim kapacitetima i godinama se bore sa tim. Da li ćete vi sa mjesta predsjednika možda nešto uraditi i riješiti im taj veliki problem? Pa prije svega želim da čestitam Dan školi Optojik. Kao što znate, škola Optojik je jedna od najvećih osnovnih škola u Crnoj Gori, ako ne i najveća. Ona je otvorena davne, već 1991. godine za broj učenika koji ne bi trebao da prelazi 1000. Danas, po mojim saznanjima, škola ima skoro 2000 učenika i apsolutno ste u pravu da ona nema adekvatne prostorne kapacitete za toliki broj učenika. Upravo o svemu tome sam danas i razgovarao sa direktorom škole. Dogovorili smo se da zaista zajedničkim snagama uputimo jedan dopis Ministarstvu prosvete i vladi Crne Gore i da se ovo veliko pitanje i za grad Podgoricu i za naselje Zabjelo i za naravno školu Optojik što prije i što skorije riješi izgradnjom jednog paviljona koji bi na taj način predstavljao dodatne kapacitete koje su potrebne ovoj školi. Mislim da u narednom periodu dodatno i vlada Crne Gore i resorno ministarstvo mora da čuje potrebe prije svega naših osnovnih škola i da zaista te potrebe onako što brže rešava prije svega na korist učenika, na korist njihovih roditelja i na korist cjelokupne zajednice. Tako da kratak odgovor je da i zaista i moje prisustvo danas ovdje na proslavi Dana škole ide u tome u prilog. U pravu ste da sam ja ovdje i počeo svoju školu, ovdje sam završio 3 razreda osnovne škole i negdje na taj način saželio danas da i svojim prisustvom uveličam današnju izvanrednu priredbu koju su priredili učenici ove škole. Da li je možda to taj nedostatak prostornih kapaciteta? Može li biti jedan od uzroka toga što su nam djeca nisu dobra na testiranjima, odnosno tako rezultati pokazuju? Pa vidite, apsolutno, vidio sam juče ove informacije da se skoro ništa nije negdje na bolje promijenilo u kontekstu rezultata koje naša djeca postižu na PISA testiranju i to je zaista jedan crveni alarm za cijelu Crnu Goru. Ja mislim da je to prije svega i rezultat jedne nebrige koja je postojala u školstvu u Crnoj Gori. Imam velika očekivanja zaista od ove vlade Crne Gore, od trenutno ministarke, gospođe Anđele Jakšić-Stojanović, da se uhvati u koštac sa svim ovim nagomilanim problemima, zato što Crna Gora može da krene naprijed samo ukoliko naše školstvo krene naprijed. A pokretanje naše školstva naprijed znači dodatnu brigu i o prostornim kapacitetima, dodatnu brigu o nastavnom kadru i naravno prije svega dodatnu brigu o našim učenicima, o našim školama. Znači li to da je potrebna reforma? Apsolutno, ali znate kako, ne ona reforme radi, nego zaista reforma rezultata i napretka radi i tu reformu moraju da sprovode stručni ljudi, ona u potpunosti mora da bude depolitizovana i ona mora da bude u cilju unapređenja školstva i u cilju unapređenja društvenog razvoja u Crnoj Gori, jer kičma društvenog razvoja su upravo naše škole, koje su u prethodnom periodu zaista bile u jednom stanju velike nebrige i ja ovom prilikom i pozivam kompletnu društvenu zajednicu, političare u Crnoj Gori, da malo više pričamo o školama, o prosveti i o potrebama naše prosvete i našeg školstva, da prestanemo da pričamo o nekim dnevno političkim temama koje su, pravo da vam kažem, onako nevažne u odnosu na ove velike probleme sa kojima se naše školstvo suočava. Sa pozicije predsjednika Crne Gore daću svoj doprinos, ali naravno jedan čovjek ne može sve te nagomilane probleme da rešava. Potrebno je zajedništvo u rešavanju tih problema i konačno i u tom smislu je potrebno i rešavanje ovih lažnih diploma koje su, ja sam rekao, rupa u temelju znanja u Crnoj Gori, zato što su one kao takve do sada negdje davale, odnosno oduzimale znanje onima koji ga imaju. I to je isto jedna stvar sa kojom se Ministarstvo prosvete i kompletna vlada apsolutno mora snažno uhvatiti u koštac, ali ne na način da se o tome samo priča, nego zaista da se uradi onako
vidljive stvari kada je i taj problem u pitanju. Pa to sam i htjela da vas pitam, ministarka je pokrenula tu priču o diplomama, vi podržavate u tome, je li tako? Apsolutno, znači ministarka ima u predsjedniku Crne Gore jednu snažnu podršku kad je u pitanju rešavanje problema lažnih diploma, ali to nije samo stvar jednog resora, to je stvar i vlade, i tužilaštva, i sudstva i zaista to je jedna, kao što sam rekao, rupa u temeljima našeg znanja i našeg školstva, jer ja uvijek kažem, mi moramo da izgradimo Crnu Goru u kojoj je za uspjeh u životu potrebno samo znanje i rad. Do sada u ovim prethodnim godinama Crna Gora nije bila takva zemlja, a da bi Crna Gora postala takva zemlja moramo da pomognemo školama, moramo da pomognemo učenicima, moramo da znanje vratimo onamo gdje je znanju i mjesto. Hvala vam puno. Hvala vam.